Lotshani babukeli nabalandeli bomvumo wesikhethu. Onlotshisayo nguProfessor uDokotela uNothembi Mkhwebane. Balandeli bethu nisihlulukele khulu kodwana uZimu wenza imkariso omraro. Sizabe siseVerina cluster siyogidinga uSinethemba 10 years celebration yakhe asekorweni yomvumo. Simhalalisela sithi halala sokana mromutsha sikima wenze izinto ezihle. Sizabe silapho ke ngesikhathi sehora le-10. Ahake wena ke mbukeli nawe mlandeli wethu sizokujabula ukuthi sibe nawe uzozijabulisa ngabavumi besikhethu. Halala sithi khamba COVID.